OKFM 101.7. Na accident ya yene yewura ya aduma ko ba fidi hu nkomo yi yeguye nsentro ni ho Mike Akrofi enkobusa no obafo Mike Akrofi emimu ache no pay yemia omia no ofa kwame nkromatics ni o na boko de ofa bibia sana meka no meti ahodwode me nkwa mekum ema mekum kamani ena kuma so bro no baako ye fe otanyamme enu ti bia me tanyamme woye accident esi mama ne enkwai ehefa na se na ani sitie ho ofa achima safo ben suhumne bunsun kwante ya so ena kwanhia ya yesi na bia akwanhia we esi ye no ene bia ya akwanhia bia bosumi chemu ni ade esiye manipa be dusia ehwo mo nkwa no emu wa bia sa hwe bia akwanhia fofu yi esi no na ebibi ndo nyere fan be no fonu no wochibre mu no ene nya ne ntse akwanhia esi yeso because bi obetisa akwanhia esi wo sa akwan no so bia no obisa se na emu tsen ofa ni esiye no so emu nye kra esanse akra ni ena amunum hwa kana na omuye nyamedia ewo mu a asana ya rekosam yie pa abofra keto a wanya mfihia dumie no 12 years abaiwa ono so ene opani a wanya mfihia edianan num a okura eye Mitsubishi 4x4 bi no omanka agento no matro mudin omo hwo mo kwa ya masem we oje ho a wontiase ni bibi Posifo a eba ho begi emu ni fi kamu kasama for ma police fatan ye we payment mu a ye ewura sergeant Fafinkomado ye kwhwe ni nyina ati wie no kire ye say eye abranche bi a wanya fihye diasa ono ne kura Uton Basa ye friend of Francis Ali wanya fihye diasa for na medical dia tuja no okura Uton Basa na number green 5124-19 na okura nipa efi enkran me ba jo me ba Uton Bas company de he ye ntro ho company ko but nim say Uton Bas okutani ba say nipa no post for fans no mgu so ye mini one bi emu nchine bi the post focus so share so na nipa dodo na o say ye my station anya my station police focus so ye ntotwe e wo na na number ye din 5124-19 enti fi nkran koboko na ususe eye atuma safo empotem hono mbebe oyi overtaking na eni endakwan mu se so yesa overtaking no ene se amunum hwa no one Pajaro 4x4 yi ane number eno so ye GE 1201-18 ekudi enimu impu ma ekuwie akire no impact no na fetin fanso no nefo pa ma nipa ede Uton Bas no ne eba adaka no ye ka ba timbi mai Mitsubishi Pajaro wonim se sa car no a enya accident no yewura adumako ba fi eka ofa ya adumako ba fi but na wantim ye ne nakasa wa ha amane a woni ye boy ne se wo kokumase no ena abante bi onim no se wo fa so wo kodi ame no beko na ne ba yare a ode ne ba ne ko agogo ame akohwe nani nti wana abante ne drive ye na enura na wo mo ba wo ane ne ba no tie kire nu ade wo ba na odu ofrikase wo odu technique tie ni ye honam yan ne basabasa no se meniema wom wo de age ne fa dikan kumase de miam krom na mo fa nikan na me hwem wo ade ka na amachi ne se ya matwa pre maba ene se abenya accident no ene man efrim offer esan se enye akwanhia ketwa na esinu na nipa miensa na ewo Mitsubishi Pajaro 4x4 ni mu ema ekuwi eche no maame tani bi ayefe ne ya poku a wonya fihia ediasa enum onu de we prepapa me no ekasei oda fuhum abanya sabia a doctor for na nim defo eguso eboa no ena afinso emu no metre opani na wonya fihia ediana enum ene ne ba baiwa wonya fihia dumienu no omudo makuku suhum abanya sabia bebia omokra emu posifo exercise
omo ahase eye hwehwemu na wo hwe be bia kwansha ne si ye na wo che say you turn drawbar no o fopopo na wojine hudi enim say ne car ne betani na wa observe say car di be fi nanim aba na say car e fi nanim mba ene say oyi overtaking dey fa sen beye ennan ho ene say ko apagaro no o ko apagaro no na eya no mo kura ba sa kese no eya mo jom hudi enim say na obo car na etie no say car ketwa to say taxi and as a private car be ba say private car the system with the shoulder of the kwan no emom and so akusi saa maybe a wan hu ni ntempe no wan sifempe na chese odwa kwakwashim nti e bese ye na no mukra ba sa kese de car sa kese bu atukurita ni adade no omundi mraso no muchi kwan car no ne kwan so na be ya akwanhye atisi no ebi ensibiem esan so fa se nye emikan tente na branch a wonya fihwe di asa ekwa yi ton bus ekoye fa cars and nine ho na wo fro be pa e overtaking ye overtaking na bra akwanhye si ye na jofa be no so ne fa kono wo twibremu no ade ensa bi bra be ka se o hyenkani no ebia na na ni kuma na so bibi sei ofa emu oya na so posifo na hye hwemaso no ofa be jamo no ma ye hwemu na ni be tia be bia no ye fan kam ye na ma me mfe we ansa na wakọ woman nom ti tom bass no wom so assemble ne to wom Okay. Ofa me no ka say die bosi for say obi ani ho a oton wo mu enkrofo e san say head on collision no glasses ni bi papa e ma ekikeke bi ho ntin tempa no omdo mo kwati mu asafo aya sabia e ma omo fi ahwe omo e ma ye jomo kwan na boss no omo pe ka afofo e ma passengers na no mu wo mu no na boss no na drop any no owo posi for elsem sabra me no ka say akwansha ne ba sa class esisi kwan ni nyina no posi for any fire service for ni ambulance for no abekle esi kwan mu a se kwan mu da ho a cars timi ko medase minia ofa me so medase yes medase yense ntwani mike akrofi na ode amanebo aba na saa amanebo yi yewura adoma ko ba fi ne car no no amu de na ontimu bi se de amanebo no ne edidi nkomo no OKFM 101.7.